Terus mancing bagus nih. Aduh tegak. Jangan ini. Jangan mancing. Semelangan dia muka kecil lagi. Emang bisa. Dah agak. Lihat. Kalau bukan biasa anda ada ben. Ih, warung saya apa ada ben? Oh no! Apa sih guys ini? Oh mancing. Awal lah kolam. Ih, ini awak melayan awak lah kolam. Icah itu wakil di sekolah batin, wakil lah kolam. Iya, jauh. Serang tengah le. Subuh sinyal jelek nih. Padu nih bro. Merah kuning hijau, langit yang biru bisa. Misik. Wih, yo ga. Wih, ya ada dua ini sih kan. Len main nakin nih kan. Apa ada tumben main? Kini masalah biasa kan Jo. Pedan ragu kalau haus saja bepo. Ah jenek gak itu. Gampang tuh. Loler nih ganti. Ken jangan ragu ngomong gitu. Ngomong Pak ini loler angon jang di MX. Oh gitu. Yani ragu beli. Dulu pasal ni. Dulu yang penting penggal yang gede. Kali aku bos. Kali loler apa pasang di MT. Dari coba aja gitu. Oh, terus panas nih. Mau ke dokter tuh mana mau? Keleng wakif loh belum cing ke. Nih Kleng, gat sana. Kleng kita cara melalui. Batal lah cara melalui gondol. Ya bu, kayu. Hijau. Melalui. Sing hidang melalui. Batal batal. Mapo, sing lapis. Lapis dong ada. Uang banyak, masalah sandal pegat. Wah, sini gitu, main menek. Oke. Andi mayo aja. Menep kita jadi payung lali.
Buka aja. Jadi lah sana oke. Bau juga sama pengecer tuh. Oh, jangan orang payung lagi ya. Gas gas. Mana cendal? Gas gas.